یک دو سه هوانو کچیک یک بچوک وند بویم یه دیدش کرم آخر برا بینه با پلاتفورمیم هوانن می جوان سر شما انجمن ما هم دوید ناونده آنگو ایلگن و منان ها بانگی سر صحنه دکن و عروسا انجمن ما شارداریا قرسه آنگو Türkiye benim Kars Belediye Meclis üyeleri İl Genel Meclis üyesi yoldaşlarımı sahneye davet ediyorum. Nevroza gelime piroz be. Her bir şey basit, her bir şey akülü, her bir şey giyantin, her bir şey afkevir, her bir şey patnos, her bir şey hamur, her bir şey zedika, her bir şey Nevroza hamya piroz be. Her bir şey tutam. Hulki khair خوشی آتنه سر جوان سر سرا نوروز آیا پیروز به هذا فيديو hiç problem değil. یک پیروز به ابن سادیاکو هونه بفری بابو ما هونه بفری وين حتى هون نایم دست بنوکی وين عجله tarihi bir süreçten geçti. حوالين بابرسيا بلا تشكر موقع و ابن دفره و بين الخور هو كي وفره دم كو بجري شو دوست استراتيجي وين بتشكي بيمان هوايا نوروز بهار جشن گلمه گل و بون خمگین و که دل
boşa Cajna hava piros ver. Gözlerinden öperim. Bir umudum sende. Anlıyor musun? Her birinizin emeğiyle bugünlere geldik. İyi ki varsınız. İyi ki bu mücadelenin yoldaşlarıyız. Her bizi vera, her bizi gele meydan al. Evet. 1000 yıllardır burada yaşıyoruz. Köklerimiz burada. Bizler bu topraklarda doğduk. Bu topraklara aitiz. Bu toprakların her bir karışında alın terimiz var. Her bir karışında emeğimiz var. Geçmişimiz var. Köklerimiz var. Ama bir zamanlar ne diyorlardı? Kürt yoktur. Onlar dağ türküdür. Karda yürümüşler. Kart kurt sesi çıkarmışlar diyorlardı. Dilimizi inkar ediyorlardı. Kültürümüzü, varlığımızı inkar ediyorlardı. Ama işte bütün bu inkar, bütün bu imha, bütün bu yok etme siyasetine karşı hep beraber direndik. Hep beraber mücadele ettik ve bugün sadece Türkiye'de değil, artık Orta Doğu'da belirleyici bir güç olarak Kürtler tarih sahnesine çıkmıştır. Zaman Kürtlerin zamanı, devir Kürtlerin devridir. Evet. Çok direndik, çok mücadele ettik hep beraber ve bugünlere geldik. Bu mücadelenin her bir aşamasında emeği olan, bedeli olanlara minnettarız. Bu bedelin en büyüklerinden birini de cezaevinde olan yoldaşlarımız ödüyorlar. Yılmadan, usanmadan, nerede olurlarsa olsunlar. Evet, nerede olurlarsa olsunlar, yoldaşlarımız, Demirtaşlar, Yüksek Dağlar, Leyla Güvenler, Ayşe Gökhanlar, Bekir Kayalar, Selçuk Mızraklılar, her birisi sizlerin birer evladı, birer yoldaşı, birer kardeşi, Kürt halkının onurlu temsilcileri olarak dışarıda mücadele ettikleri gibi cezaevinde de bu zulüm düzenine karşı mücadele ediyorlar ve dimdik duruyorlar. Buradan onlara da selam gönderiyor. Her birinin Nevruz'unu
تبر بجی ده هایده دنگه و نایه لسر زمان من لنابته لعشقته كنت بيرا من ديالي عشقته حسرته دناب دلم شغبته حسرته لبشتك وجاوى درمان ببريني دلا لكابجه وجاوى الغاب بحسي جبا لبشتك وجاوى بالهر ورا الجولوتشيا
آخ ور مالا ور مالا ور مالا ور مالا Verna faza desti mezal kundire Piroj meno tejher Verna faza desti mezal kundire Piroj meno tejher dur gire وقت تشولي نبوزتم از من رشمولي نبو بارم وقت تشولي نبو
طيرك شغبرين تدلي من هيلا حوارى ليلى ليلى أذبوم طيرك شغبرين تدلي من هيلا ليلى تجاني هيبة شباني نابوني شاني ودانا خيلا ليلى تجاني فراتياني نابوني شاني ودانا خيلا كان يقدي نجد الزاق أتبر مالاته دلك تدغض بدم شابيناته كان يقدي نجد الزاق أتبر مالاته دلك تدغض بدم شابيناته تشرناك شخورانك شنقلك من حميدانك تشرناك شخورانك شنقلك من حميدانك عزماني دليم مجا تناقر نجي تجبو من تبقر نجا تذكر مراجي عزماني دليم مجا تناقر نجي تجبو من تبقر نجا تذكر مراجي كان يا تخنجر أمر يا تجنجر دلي من كاتبر تدي من كوجي كان يا تخنجر أمر يا تجنجر دلي من كاتبر تدي من كوجي ليلى تجاني بفراتياني نابوني شاني بدانا خيلا ليلى دياربه بودلي ياربه بومن ماربه ازرو خونادا وای 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 هنرمند ما هبال حبیل چبک خورد وای هوتی هر هبی جنا واقعا پیروز به بخاطر واقعا بمینن بخیر و خوشیل تیجی هر سر خیر و خوشیه او پیشیت یا هنرا دیروکی وکیلی به گل اکسپاس گل برنامه بدیله ویا شبكك خط هذا وازن كان. جوزان حميد را هوانو جی کرم آخره پیشیاتی که هوالن برپرسیار پیوردار بلا کس نه پیشیاتی که کرم که هوال عایشه از باورم لیستا مهوان آیا کرم که katılımcıyeme Barış Annelerin Hüder Milletvekilimiz Pervin Buldan Milletvekilimiz Dilan Kurtayan Milletvekilimiz Ömer Öcalan Milletvekilimiz Ferit Şen Yaşar TEJAK basın emekçileri Urfa KESK birleşenleri Urfa Sivil Toplum Örgütleri 78'ler Derneği Hüder Dem Gençlik Meclisi Dem ilçe eş başkanları DVP ilçe iş başkanları Halfeti Belediye Başkanları Parti meclis üyeleri Ceylanpınar Belediye Başkanları Viranşehir Belediye Başkanları Suruç Belediye Başkanları Bozova Belediye Başkanları Hilvan Belediye Eş Başkanları Birecik Belediye Eş Başkanı Berivan İlkaya Manaz belediye encümenlerimiz aramızdalar. والحاصل يهاتي ونهاتي حمل سر سراسر جامعات
هون حاضرين قالوا Bugün Nevroz, en büyük bayramımız. Barış için, birlik için. Zindanlarda, dağlarda Nevroz ateşi, özgürlük ateşi. Nevroz Firuz be! Nevroz Firuz be! Bugün Nevroz, bahara açılan kapı, zemherin bittiği, toprağa cemre düştüğü, işte zılgıt sesleri, işte yanan ateşler, sarı, kırmızı, yeşiller. Bugün Nevroz, Nevroz Firuz be! Nevroz Firuz be! هذا عايشة قد يهنا البستيتا بلين إيلو دنج ونعيش في قادي كاتلينيان وكا أنا حاجي هنا المندكي ما هو جناز وناس تكن و أوجي بيواني ميا بشابك البا إبرا يصار بتشبك يا اخوات. Merhaba, merhaba Barlo, merhaba. Arkadaşlar heyecanıma maruz görün. Bu hassas süreçte bu fırsat verildi. Beraber halay çekelim. Buradan give over.
سري من حوله بلا بطشوله واكليني كل ما خماشي على قلبي
sürgüde katledildi. En son nefeste bile severim severmeli. Ateşlerde yakıldık, sürgüde katledildi. En son nefeste bile severim severmeli. Mazlum doğan yoldaşım, Kemal bir arkadaşım. Vay vay vay. Mazlum doğan yoldaşım, Kemal bir arkadaşım. Ahmet benim baş tacım. Yollarında dirildi. Ahmet benim baş tacım. Yollarında tö 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 tö. Allo dinolo, alio amao, melanai tolo, buonshirino. Allo dinolo, alio amao, se melanai tolo, buonshirino. Çöp 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 çöp. Vay vay vay. Arrobostano, bostano, bello, bello, bello. Arrobostano, bostano, kilime güldü, kilime cilo. Kahve gülü, diske hadi, diske aşağı böyle. Arrobostano, yara, bello, bello, bello. Arrobostano, yara, kilime güldü, kilime cilo. Kahve gülü, diske hadi, diske aşağı böyle. Vay vay. Arsenale Bostano, bello, bello, bello. Arsenale Bostano, vay kilime gülü, kahve gülü, diske aşağı böyle. Vay vay vay. Çöp çöp. Vay bala baba. Çöp 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 çöp. Vay 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 vay. Seni içtim aydın şehçim açu. Uyazı koştum aydın şehçim apu. Baba paykan aydın suyu varina. Tezbiri içtim aydın şehçim açu. Aydın 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 rehme. Aydın 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 rehme. Aydın aydın aydın. نوروز پیروز و مالا بابا دیدیم خیر و خوشی باز نوروز پیروز و باز وای 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 گوونده خواه گران گلو چپک خورد جبای حواله امره هم گلک سپاس کن به چپک و دلیلیه و امره دکن گلک سپاس سرکفتین سپاس حواله گل وده گوونده دگرینیش کرم خوره وده والا بکن
باجاری قدیم مرحبا جوره هزار مرحبا جوره هزار سلام جوره رها باجاری شران باجاری شورشگران باجاری ربران باجاری ربر و جلان مرحبا جوره مرحبا امزانن اون رزدارو چلان دشوپینین امزانن اون دغازن مثلا کردم کردستانه بر رو بازی آشتی بر چاره سر کرن لباشاری رو برا سلاوه رزدارو چلان جباشاری ویلا هبو جوانا را هبو جنا را هبو رها ویشیزانه رها بدل دایه رها جان خود جن دایه رها 41 سال بری و دست بگیریه رها زانه چاوا برخوا بده رها زانه چاوا لهمبری داگر کرا به سر بلندایه بگره جبو و نوروز دال بدره لربری خواه لرزدارو چالان لپیاماوی خودی درد کوه لپیاماوی لبانگوازیاوی خودی درد کوه امشی لبرن رها لبره املو تو پیاما رزدارو چالانن املو تو بانگوازیاوینه رها املو بانگوازیا رزدارو چالان خودی درد کوه مگود رها چاوا برخواد ده زانه لرها زانه چاوا آشتی جهپک بینه رها آشتی دوغازه رها چاره سری دوغازه رها جبو هبوناخا حیانا تکوشین پیش خستیه تکوشین اما روایه مشروعیه دوی اف تکوشینه بگه مرحله کته اف مرحله چیه؟ لروشالات ناوینده پیشنگتیا کرداده پرگالک دموکراتیک پرگالک جواکک آزاد لخادی در کتنا رزدر اوچالانده آوا کرنا کردستان روشالات ناوین گل رها گل مای قدر بلند باره ما دیگران به لازم ام دسته هف بگرن به ناسنامه خواه به زمانه خواه به چند خواه دویم دسته هف بگرن یکیتی خواه بکن پشکریا رزدارو چلان بکن دموکراسی بینن و آخه اون همی زانن و داویدا ما سردانا رزدارو چالان گو رزدارو چالان کر رزدارو چالان جبو رها دبی چون زانن دبیشه دبی هر ولد پارسه که رها نف سیاست را جی بگره دبی هر بشارتنا داشی رها لازمه نکوه بن جسدی پنجی لازمه جسدی پنجی در بس بکه ایراده خواه لدیروک خو گل می هیشا گل می قدر بلند اف ملتا برچی آشتیه اف ملتا برچی دموکراسیه رزدارو چلانشی دره جیانش مراود که دره جیان نجبو کرداتانه جبو همه پیکاتیا روشالات ناوین دوغازه پرگالک دموکراتیک به افرینه رزدار و جالان خورشاندن را دبین نه پرچقاندن را دبین نه قتل کرن را دبین نه
girtin binçavkirin talankirine ra dibêjin na. Madem em birayê 1000 salî ne lazim e nasnama Kurda hebûna Kurda makazagona Türkiye'de vere kabul kirin lazim e Kurd jî ve kemvelatiye Türkiye vere kabul kirin jiyanek demokratik be evra bişi. Em li ve derene vek reha em li irada rezdar û çalan xwedî derdikevin li peyama wî em xwedî derdikevin. Peyam 27 Şubatê bi raya giştî re hate parvekirin li hemî cîhanê deng vada. Hemî cîhan lê xwedî derket divê Kurd jî, Türk jî, Arab jî, Ecem jî li ve peyamê xwedî derkeve. Gelê me yê hêja Kadir Bilind Aziz ez se zêde dirêj nakim ji bo mêvanê me ji nav me de ye. Ji bo ê nameya serokatî li İstanbul xwend ev jî li ve dere ye ev axaftina xwe ev e berdewam bike. Dubare ez Nevroza reha Nevroza Kurd û Kurdistanê Nevroza her çarparçê Kurdistanê pîroz dikim, pîroz dikim, pîroz dikim. Bime xêr û xweşê de, bime xêr û xweşê de. Merhaba dayıken aşitiye, civanen hort, gelemeyi heja, hem be her hatine, serseran, serçavan hatine. Nevroza ve piroz be, aşiti piroz be, ez ve hemiyan brezdari sılav dikim, o disa dibejim, hün hemi her hatine, serseremin, serçavemin hatine. Sevgili halkımız, değerli Urfa halkı, hepinizin Nevroz bayramını kutluyorum. Nevroz barışa vesile olsun. Nevroz özgürlüklere vesile olsun. Nevroz kardeşliğe vesile olsun. Ama en önemlisi onurlu bir barışa vesile olsun. Hepinizin Nevroz bayramını bir kez daha kutluyorum ve hepinize hoş geldiniz diyorum. Nevroz sadece bir bayram değil. Nevroz aynı zamanda bir direniştir.
aynı zamanda özgürlük mücadelesidir. Nevroz aynı zamanda birbirine kenetlenmenin ve kardeşliğin ve bu ülkede onurlu bir barışın yoludur. İşte bu Nevroz geçmiş dönemlerdeki Nevrozlardan çok daha önemli, çok daha anlamlıdır. Çünkü barış ve demokratik toplum çağrısının yapıldığı, yeni bir yolun açıldığı, Sayın Öcalan'ın size selam gönderdiği bir Nevroz'dur. Ben de bugün Urfa'da olmaktan büyük bir onur duyuyorum, büyük bir gurur duyuyorum. Sayın Öcalan'ın memleketinden milyonların Nevroz'unu kutlamak bana nasip oldu. Bu yüzden il örgütümüze minnettarım. Sevgili halkımız, bütün yoldaşlarımıza, bugün aramızda olmayan insanlarımıza Nevroz'u yüreğiyle, kalbiyle dünyanın neresinde olursa olsun kutlayan milyonlara selam olsun diyoruz. Cezaevlerindeki yoldaşlarımıza, Selahattin Demirtaşlara, Figen Yüksekdağlara, Ayşe Gökkanlara, Leyla Güvenlere bir kez daha selam olsun diyoruz. Ve buradan bir kez daha Sayın Öcalan'a biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Barış ve demokratik toplum çağrısı bu coğrafyada yeni bir yolun, yeni bir sürecin başlangıcıdır. Ruhuyla, heyecanıyla ve dünyanın dört bir yanında uyandırmış olduğu yankıyla bu çağrıya hepimiz sımsıkı sarılacağız. Bu çağrı barışın çağrısıdır. Bu çağrı kardeşliğin çağrısıdır. 1000 yıllık Türk ve Kürt ittifakının yeni bir başlangıcıdır. İşte bu yüzden bu coğrafyada büyük acılar yaşamamıza rağmen, büyük bedeller ödememize rağmen, çocuklarımızın toprağa girdiği süreçleri biliyoruz. Annelerimizin gözyaşı döktüğü süreçleri biliyoruz. Ama artık bu coğrafyada tek bir damla bile kanın akmasına hiç kimsenin tahammülü yoktur. Onurlu bir barış hepimizin hakkıdır ve bu barış sürecini ilerletmek hepimizin boynunun borcudur. Ben inanıyorum ki Urfa halkı da bu sürece sımsıkı sarılacak ve bu sürecin etrafında kenetlenecek, bu süreci bir barış sürecine evriltmekteki rolünü mutlaka oynayacak ve yerine getirecek. Evet, bu süreçten bahsederken elbette ki her iki tarafında hassasiyetleri olduğunu biliyoruz. Kürt halkının da hassasiyetleri var. Bunu asla göz ardı etmemek gerektiğini bugün iktidara Urfa'dan seslenerek ifade etmek istiyorum. Kürtler özgür bir coğrafyada yaşamak istiyor. Kürtler kendi ana dilinde eğitim hakkı istiyor. Kürtler kimliğinin tanınmasını istiyor. Kürtler Sayın Öcalan'ın özgürlük koşullarının yaratılmasını istiyor. Ve bu koşullarla birlikte atılacak olan adımlar elbette ki sürece katkı sağlayacak. Ancak yavaş giden süreçler provokasyonlara açıktır. Hızlı olmak lazım.
acele etmek lazım. Provokasyonlara asla zemin sunmamak lazım. Bu mesele sadece Kürtlerin meselesi değildir. Bu mesele sadece DEM Parti'nin meselesi değildir. Bu mesele elbette ki Türk'ün de Kürt'ün de meselesidir. وبتليليك اخوان ام حياة اخوان وتخيني قادي داغري ازادية اغري نفروزي قش بكن جوش بكن Gitmeyecek olan bir mesele olmak. Evlatlarımız toprağın altına girmesin ve bunun içinde atılacak olan adımlar elbette ki bu süreci tamamlayacaktır. Bu yüzden bu meselede yol yürümeye çalışan, mücadele etmeye çalışan herkese katkı sunmak lazım. Bizler de bu meseleye başımızı çünkü biliyoruz ki barışın olmaz. Kadınlara da, gençlere de, herkese kazandırır. Şimdi Nevroz vesilesiyle bu süreci ilerletmek için somut adımlara ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Nedir bu somut adımlar? Biraz önce ifade ettim. Bu süreç ilerlerken antidemokratik uygulamalardan vazgeçmek lazım. Kayyum atamayı kabul etmiyoruz. Hakkari'de de olsa, Van'da da olsa, Halfeti'de de olsa, İstanbul'da da olsa kayyum atamak bu sürece zarar verir. O yüzden herkes şapkasını bir kez daha önüne koysun. Biz bu meseleye Van'da Abdullah Zeydan'a nasıl yaklaşıyorsak, Halfeti'de Mehmet Karayılan'a nasıl yaklaşıyorsak, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na da aynı şekilde yaklaşıyoruz. Ve bu antidemokratik uygulamayı asla kabul etmiyoruz. Değerli halkımız, sevgili Urfalılar, bu bayram hepimizin bayramı, bir özgürlük bayramı, bir barış bayramı. Dolayısıyla bu bayram bizlere kardeşliği de getirecek. Bu bayram bizlere barışı da getirecek. Hiç kuşkunuz olmasın. Ama hızlıca adımlar atılırsa elbette ki bu yolu daha hızlı yürüyebiliriz. Bu mücadeleyi daha hızlı sonuca vardırabiliriz. Hepinize bu konuda güveniyoruz ve hepinizden sorumluluk bekliyoruz. Urfa halkı üzerine düşen sorumluluğu elbette ki yerine getirecek. Biz sizlere inanıyoruz. Biz sizlere güveniyoruz. Hepinizin Nevroz Bayramı'nı bir kez daha canı gönülden kutluyorum. Yolunuz açık olsun. Bayramınız kutlu olsun. An aşiti, an aşiti. An serkeftin, an serkeftin. Nevroz piroz be, aşiti piroz be. Spastikim.
Fırat, şov ses. Av jivirtê xwarê hoparlör bikişên pêş te da şil nebin cihazê wan. Hevalê me li qadê ji kerema xwe re ji heyetê jî rêvekin da werne ber agir pê bixin. Ez qurbana we. Hevalên li ber vê qamerayê, hevalên êja. Me got ber wê platformê Hun herevin, hun herbijin sert. Meradı bejin ki Nevroz boy kurda çiye. Emci ben Nevroz berhudanı. Nevroz keda salanı, bedala salanı. Nevroz mizginiya azadiyeye. Nevroz berbunduya jiyanekin nuye. Nevroz emaneta mazlumu zekiyeye raşaneye. Nevroz emaneta mame musa'ye. Nevroz emaneta dayıka sakineye. Em söz dedin ku em tücari desturi nadın. Ev ağır na temiri, na temiri, na temiri. Nevroza ve pirozlıkım. Kada serteda Nevroza hevleri. Urmiye'yi, Kırmanşah'ı, Kamışsoy'u, pirozlıkım. Hun herevim, hun herbicim. Çok değerli Siirt'in fedakar emekçi halkı, vazgeçmeyen, pes etmeyen, dili için, kimliği için, onurlu bir barış için durmadan, dinmeden mücadele eden siz onurlu Siirt halkının
tarihi bir dönemde yapılıyor. 2025 Nevroz'una Sayın Abdullah Öcalan'ın İmralı cezaevinden barış ve demokratik toplum çağrısı damgasını vurmuştur. Sayın Öcalan'la İmralı arasında yaptığımız görüşmede onurlu Siirt halkına, fedakar Siirtli kadınlara ve gençlere selamlarını getirdim. Değerli halkımız, onurlu Siirt halkı, biz de Siirt'ten, Nevroz Meydanı'ndan Sayın Abdullah Öcalan'ın Nevroz'unu kutluyoruz. Selam, sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Sayın Öcalan şahsında cezaevindeki binlerce siyasi tutsak yoldaşlarımızın da Nevroz'unu kutluyor. En kısa sürede cezaevlerindeki siyasi tutsakların özgürleşeceği demokratik bir Türkiye mücadelesini daha da büyüteceğimizi, daha da güçlendireceğimizi bir kez daha bu meydandan ilan ediyoruz. Değerli halkımız, barış ve özgürlüğe yürüdüğümüz bu Nevroz hepimize kutlu olsun. Hiçbir dönem böylesine barışa, böylesine özgürlüğe yakın bir Nevroz kutlamamıştık. Sayın Öcalan barış ve demokratik çağrısıyla birlikte Türkiye'de inkar bitsin, red politikaları bitsin, Türkiye'de yaşayan Kürtler ana diliyle, kültürüyle, farklılıklarıyla var olsun diye bu çağrıyı yaptı. Sayın Öcalan bu çağrıyla Aleviler eşit yurttaş olsun, kadınlar katledilmesin, gençlerin umutları çalınmasın dedi. Sayın Öcalan demokratik toplum çağrısıyla birlikte dedi ki Siirtli gençlerinde, Samsunlu, Trabzonlu gençlerinde cenazeleri gelmesin, Siirtli gençler ölmesin, Edirneli gençler ölmesin, Kürtler ve Türkler eşit, kardeşçe, insanca, demokratik bir zeminde birlikte yaşasın dediler. Sayın Siirtli kardeşlerim, var mısınız Sayın Öcalan'ın adalet, eşitlik, barış çağrısının arkasında durmaya? Sayın Öcalan sadece Kürtlere çağrı yapmadı. Bu çağrıyla birlikte hem Kürtlerin, hem Türkiye'nin, hem Orta Doğu'nun, Suriye'nin, Rojava'nın özgürleştiği, insanların kendi kimliğiyle demokratik bir şekilde bir arada yaşamasının çağrısını yaptı. Sayın Öcalan, Kürt inkarı bitsin dedi. Sayın Öcalan, Kürt halkının iradesine kayıp atarmasın dedi. Sayın Öcalan, sadece Kürtlere değil, Türkiye'de demokratik siyasetin önü açılsın. Demokratik siyasetin önü kesilmesin. İstanbul'da olduğu gibi İmamoğlu, Sayın İmamoğlu biliyorsunuz gözaltına alındı. Aslında Sayın Öcalan bu çağrısıyla ne Kürt'ün ne Türk'ün iradesi tutsak edilmesin.
ماری خندک فقیر دری لیوک کچک دیچه سرچیا بوت نباوی خنک پیشیا ماری خندک فقیر دری لیوک کچک دیچه سرچیا بوت نباوی خنک نای 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 سرچاوی من جشنوی پیروز به مرحبا جواره Lili dini çiya blindin Cenabini gördük. Ama bu mücadele bütün zulüm politikalarına rağmen onurlu bir şekilde, onurlu bir barış için hep devam etti. Siirt'te olduğu gibi 7'den 70'e mücadelesine sahip çıkan onurlu, dinamik bir halk yarattı. İşte bu günleri yaratan, bugün burada konuşmamızı sağlayan, parlamentoda sizin adınıza siyaset yapmamızı sağlayan ama bugün aramızda olmayan binlerce yoldaşımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Onlara Siirt'ten şu sözü veriyoruz. Hiçbir emek boşa gitmedi. Hiçbir bedel boşa gitmedi. Sizin emekleriniz ve bedelleriniz sayenizde bugün Türkiye'de Kürt barışı konuşuluyor. Bugün barışı konuşmak mümkün bir hale geldi. İnşallah bu birliğimizi, bu coşkumuzu, bu dirliğimizi daha da güçlendirerek bugünler için emek veren, bedel ödeyenlere demokratik, özgürlükçü bir cumhuriyet yaratacağımızın sözünü bir kez daha yeniliyoruz. Sayın Öcalan asrın çağrısında aslında bedel ödeyenlere de çok büyük bir selam gönderdi. Dolayısıyla bu çağrı aynı zamanda mücadeleyi bitirmiyor. O bedel ödeyenlere olan borcumuzu layıkıyla yerine getirmemiz için bize bir zemin açıyor. Bizim Mame Musalara, Sakine annelere, Ape Musalara, Mehmet Sincarlara, Orhan Doğanlara, cezaevinde direnen bütün yoldaşlarımıza bir borcumuz var. Nedir o borcumuz? Daha büyük bir mücadele, daha demokratik bir mücadele, daha güçlü bir mücadeleyle barışı sağlamak. Var mısınız barış mücadelesine daha güçlü bir şekilde koyulmaya? Değerli Siirt halkı, siz de izliyorsunuz. Bazı kendisini bilmezler. Diyorlar ki Kürtler yenildikleri için bu çağrıyı yaptılar. Tam tersine Sayın Öcalan'ın çağrısında yenme ve yenilme yok. Sayın Öcalan'ın çağrısında barış var. Onurlu bir barış var. Sayın Öcalan diyor ki hiçbir savaşın kazananı yoktur. Ama diyor ki barış 85 milyona kazandırır. Barış araba kazandırır. Türkiye kazandırır. Kürt'e kazandırır. Barış gençlerin ölmesini engeller diyor. Dolayısıyla bu çağrı aynı zamanda onurlu bir barışın çağrısıdır. Eşitlikçi bir yaşamın çağrısıdır. Yeniden daha güçlü bir şekilde mücadele etmenin çağrısıdır. Bu çağrıda, bu rotada ilerlemeye var mısınız? Değerli Siirt halkı, bizim pusulamız Sayın Öcalan'dır. Rotamız barış ve demokratik toplum çağrısıdır.
rotamız belli olduğu müddetçe, pusulamız sağlam olduğu müddetçe her zulmü, her karanlığı yenerek aydınlık günlere kavuşacağımıza yürekten inanıyorum. Siz de inanıyor musunuz? Siz barışa hazır mısınız? Umudu büyütmeye hazır mısınız? Kardeşlerimizin, gençlerimizin, yoldaşlarımızın, Türkiye'de yaşayan gençlerin ölmesi için, demokratik ölmemesi için demokratik mücadele vermeye hazır mısınız? Barış sadece Kürtler için değil, 72 millet içindir. Sayın Öcalan'ın çağrısında 72 millete kardeşçe ve eşitçe bir yaklaşım var. Sayın Öcalan'ın nazarında 72 millet kardeş ve eşittir. Şimdi o 72 millete ayrıştıran, 72 milleti tek bir kimliğe sığdıranlara Siirt'ten bir çağrı yapmak istiyoruz. Var mısınız? Türkiye'de yaşayan... Galo Joshua Chawa ya havano. Kadenge tililiye wanae. Azase wanabinem. Kane denge rahae. Her bir şey hapsi zindana ra. Ev stran jrahae em diyari hapsi zindana dikin. Silav. Hazar silav.
لا بوريس ويز حيلانا هي صعبة والله هي صعبة بحبها هل بيجي شوارع خلا بالفضانة
وأمن كارم برنامج خواه باش بهرم اگر کو صحنه خراب بهم نکارم بخدي باي آمد نكادا شوية قحر هفالنو با هيزاوه با جوشاوه آمد باي نكادا شوية قحر هر بشي شوارا Thank you.
قربانه کوچک ساکن به هوانو طفال خش چاقی بلا چاقی گلی بوسن بلا نوروز او نوروزات پیروز به هولر سلیمانه نوروزات پیروز به محبت ارمیه نوروزات پیروز به قامشلو کوبان عفرین او نوروزات پیروز به ریبران ریبر گله کرد رزدار جلان نوروزات پیروز به بله اف نوروز 2025 ام شاهدن روی
روشن پیرازن ام شاهدن چاقن دیراکینه جبر کد بیشن ام نوروز و ببن نوروزا آزادیا گلر کرد و گلر کردستان جگل کردستان را پیروز به ام نوروز جگل کرد را پیروز به ام نوروز من دول وانه جگو ایرو جیل ایل باتمانه سه تشت زاول هودو خوشتن یک نوروز یادن کرد یادن جی برخودان وای میدان باتمانه وای برخودان وای تکوشین هر بیشیش ورا هر بیشیش گله مرا اب نوروزا جواکه کی دموکراتیک و آشیتیه کی برومته و ناوه ریبره گله کرد رزدار جلان بناف کر 27 سبات دا پیامه کی دیرو کی جگلین جهان راشان گوته کی ام چاقه کی درباز دکن و ام دربازه کی دربازه چاقه کی دبن اف چاقا آزادیه اف دورانا چاره سرکرنا پرسکره کا کرده جبر به همی کرده دنیای همی کرده جهانه دوستون حسکرین گلن کرد و تکوشینا گلن کرد پشکری دانم ایروشی امل به میدانه لقادا باتمانه امد بینن به 100,000 پشکری دیدن نقش ریا ریبره گله کرد رزدار جلان هر بیشیش ورا هر بیشیش گله مرا بله گلن کرد به 10 سالان برخودا تکوشین دا گله کرد لحنبر ظلم و زورداریه سری نتوان به دهان قتلیام لسروی گلی در باس بو لی دیسا گله کرد جمافین خوین آزادیه دفشه برندا جبر کو چه جبر کو افت کوشین لما حلاله جبر کو افت کوشین ما فهمیه حقه او حقه جبر به افت کوشین هر روش مازنده به هر روش گشت به و کلیل که بهاره ایرو امد مها آداره دانه ام دم سالا بهاره دانه گلن کرد تکوشین اخوه ده بهاره دا فرد که گشت که لدنیای بلاو ده که ایدی کرده بندست نمایه ایدی کرده که خودی خواه جناسنامه خواه فدیدی کر جناوه خواه فدیدی کر جوالات خواه ناوه ولات خواه فدیدی کر ایدی او کرد نمایه هر فردکی هر کسی که به سر فرازی و به سر بلندی دبیجه از کردم دبیجه از کردستانیم دبیجه زمان من کردیه و سر فرازم سر بلندم حتی آزادیه حتی سر کفتره از اوه تکاشینا خوب مشینم آلوزین مازن تشتین خراب ین مازن لکلکامه لباجار سوریه پکته تشتین خراب لودره ده قومن لودره لبر دور تشکرنه با آبلوقه بتوندیه لودره ریوبریه کی هیا لودره جیانه کی هیا جیانه کی هفاره جیانه کی برومت کو پیشنگتیاوی جنا آزاد که هیا او جی روجاوای کردستانه روجاوای کردستانه نوروزات پیروز به روجاوا نوروزات پیروز به لهنگ روجاوا
ظالمکی دانین سر ریوه بریا شامه دبین و پیشروش جبوی گله سوریه را و پیشکتیاوی پیکوارم امجید بیجن پیشروش سوریه به ذهنیت احمد شارا یعنی قولانی که هم قولانی نازدکن پیشروش سوریه را تنه اگر پیشروش کی آزاد هبه لسوریه الولات سوریه لروجاوا اوجی ندوره مدل روجاوا مدل انسانیتیه مدل مروواهیه او وکوی او آزادیه اگر لسوریه پیشروش هبه و اوجی به دست مدل روجاوای به و اوجی به عقل و به فراست و به زانبون و شارزایا روجاوا و ببه جخینی وی جسوریه را تو پیشروش تنایا دولتا ترکیه و دستلاتاری AKP لویدر حساب نشاش دکه دبی سوریه بلا یک زمان به یک اول یک باور به و یک ملت به لسوریه چوال ترکیه لکردستان ملت جدا زمان جدا باور جدا هيا للسوريا جي هيا جخيني في آزادي و سركفتن جي سوريا راتنه جبر في امد بيجن AKP و تركيا دستقوا جي سوريا وكشينه دستقوا قرش جروجاوا كردستان وكشينه الودره آزادي هيا آزادی هیا لترکیه کردستان دبین امی براتیل دار بکن دبیجن امی هودو همبیز بکن امی پرسکری که خود اینن عالیه کی او امی وکی 85 میلیون هودو همبیز دکن بله گله کرد وایل ویدره دایکن دل ايش دل شوات وای الفدريا بحمية شاخوا بدل شوات يا اخوا تشتكي دبيجن لبن ظلم زورداريا دا تشتكي دبيجن آشيتي دبيجن مروفاهي انسانتي وعدالت دخوازن لي اف دستلاتار اف ظالم كار چدكن لروجاوای كردستاني لكوباني لگونده برخ بوتانه 7,000 مالبات قتل کرن ام سیاست و شرمزار دکن ام و دروتیاوان قبول نکن ونه برای ما ونه همولاتی ما زارو جنجوان ونه لکلک ما قتل بکن بوم برام بکن ونه الودر بیجن امی هبودو هم بیز بکن خواه جوه پولیتیقای دور بگیرن خوش و ذهنیت دور بگیرن جبر کو اف سیاست دوروتی حتی نها تجار بسر نکتیه و فراست گله کرچی بسر نکوه لی اف سیاست دوروتی حتی نها تجار بسر نکتیه و فراست گله کرچی بسر نکوه لی ام بتشتكي باورن ام نب دستاتار باورن ام نب راية داريوان كو هر روش سر تلفزيونان حقارت آلی دکن حقارت آلمه دکن ام نب بوان باورن لی ام تشتكي باورن ام لفه ميدان باورن ام جفه ميدان باورن و ام جره بره گله کرد رزدار اوچالان باورن لآلیه کی و باسا براتیه و الهواتینه بکن و الآلیه کی دنجی ترکیه و که دو لستانبوله سر و بینه لستانبوله بودو خستن گله کرد دست سرکرنا ایراده چیه باش ناسته که جی 2016
حتی نها اف دستلاتار و ذهنیتاوی هر تم ام بخوا به قانون تجی به قانون واجی ام هف سروکی خواه دبیجن لی دبیجن ام اراده وقت ناکن جارا سیمینه سه جاره اراده گل کرد لوی میدان باتمان دست سردکن لی باش بزانه بن بلا قیوم باتمان باش بزانه بن تو نه بلدیه başkanı تو دبستان کیدا تو sınıf کیدا نابی sınıf başkanı ne belediye başkanı دبیز بگه بولیه ما نصناموی لبولیه تو بگه بولی بی افدر واره عقیدانه عقیدان صد و بیست کاری من اول چی بو دبیجن ذهنیت آوان ذهنیت دشمناتیه دبیجن چه آوان سادشن کاروان اول چه دکن زانی کاروان اول زانی کردی قلقه دکن کاروان اولی کارکر و خباتکار شارداری به وی ولاتی وی باجاری جکار داویجن 101 کرکر 120 کارمن جه ایجابتن o dibê ez desthilatdar û dewletim dewlet û desthilatdar heger li ser ingihawî li ser qanûn û adaletê be mane jê heye heger adalet û qanûn hukuk jê re tune be new desthilatdar new dewlet e belê bi kurt û kurtasî û kurmancî sibê Newroza Amedê ye 21 Adarê Newroza Amedê em hêvîdarin em ê peyamên rêberê Kurd Rêzdar Öcalan ji Newroza Amedê da sah bikin em sê vê meydan hemî bikişînin Newroza Amedê ji ber ku em hêvîdarin wê Newroza Amedê bi tevlîbûna milyonan wê deriyê xêrê wê deriyê azadiyê wê deriyê aşîtiyê veke wê ji azadiyê ra amadenin batman wê naderin her bijî ji gelê me ra belê bar ser milê me ye bar ser milê her kesî ye ji ber ku gelê Kurd geştiye konaxa azadî ji ber ku gelê Kurd hêviya wî serketinê mezin e hêviya me mezin e ji ber ku êdî tu dewlet tu hêz tu quwet nikare vê te koşîne û vê berxwedanê paş ve bişîne ev menzîl wê bi gelê hedefa xwe ev rê riya heqîqetê ye riya edaletê ye riya aşîtiyê ye û riya rûmetê ye riya xîretê 2025 ji gelê Elhêraj ji me teva ji gelê Kurdistanê ra ji gelê mazlûm û bindesta ra pîroz be û bibe serkeftin bibe sala serkeftinê sala azadiyê û aşîtiyê û her wiha ev sal û ev Newroz bibe Newroza azadiya rêberê gelê Kurd Rêzdar Öcalan pîroz bel me pîroz bel gelê me Newroza te pîroz be Newroza te pîroz êlih bibînit xêr û xweşî da Allah we hezar celal
همه اول دقه آمده گریه خو بقرینن و اول ما دست موزیکا خو بکن دقه اول فرات موزیکا ما بدیه بختي وين خبرنا جيب كرو وين زاروك وين جوان بيش روجا كردستان هنا بلا تشتك جوانبي خبرنا جير خبرنا جوشك ايه بستر كوما ريان بشکیوه چندی تن زستان چون گشنه بهاری چندی چند بربانکران شبین تاری و ایروجی نورسته لسوکما هاوار 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 نورسته لسوکما هاوار
نبود لب دریا تفنگ لناو ملا لسر لیوان کنورک دل نوا دستان هوالان سرن سر خملان رونای گرن تول سر کردستان نورسته لسوکامان 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 مانی نورسته لسوکامان مانی نورسته لسوکامان مانی نورسته سپاس سپاس مرحبا جوهراباد من ام وک آرینگم و همیان برزاری سلاو دکن ایرو ام ترکی خوین کو ایرو ام نوروز به هور باس بکن ام گووند خو به هور بگیرن تلیلی ام خو به هور بکن او ایرو ام نوروز جبو آزادی پیروز بکن ترانین خو ام ایرو جبو برتی آزاد جوارا دموکراتیک و آزادی ببین تکم به گل نقشم باوری به دل دینم نهوال بندی خوینم داد خواستم آسدی تکم به گل نقشینم باوری به دل دینم نهوال بندی خوینم داد خواستم آسدی ابین kimse بهارا بین اکل کم بدن تبخم سکانی از به تخت درد دار ابین kimse بهارا بین اکل کم بدن تبخم سکانی از به تخت درد دار آسدی زبونانه آسدی زبونانه آسدی زبونانه آسدی زبونانه به هر ربان آسدی زبونانه آسدی زبونانه آسدی زبونانه آسدی زبونانه برم تو دستی من بگیرم آزاد بشی بگرم لقادی عادی تنها برم تو دستی من بگیرم آزاد بشی بگرم لقادی عاشقی بتاکوشین آزاد که گوکان آبادنی کم از سری لیوان کم سکاز نوگری بتاکوشین آزاد که گوکان آبادنی
سپاس کن سپاس Jump, get rough, get rough. شامیا آبادی سوفرا فرات بندامیا نورم خلاص بود به دست میا بهرا نورم دیلانه دیلانمیا علم ما مستالمی لنین لفشامیا آبادی سوفرا فرات بندامیا نورم خلاص بود به دست سپاس که سپاس از بار من بستان همزانم به هم رو بجن چه تا نسروي از دکالن وکی بلبل دالم خیداش من غیدیار صار جمدی نسروي از دکالن کی بلبل دالم تنی بین ظالم نظالم از نظالم نظالم از نظالم هوا تنی بین ظالم نظالم از نظالم
دزمنی بس ورچم به دوره من هرات یکی بزخوره از او تو ندزمن ادی بس ورچم سری به نزانم نزانم از نزانم نزانم از نزانم هوالو تنی به نزانم نزانم از نزانم نزانم از نزانم هوالو شاول سرد بالروز سر ومن تجي حيرة من بيروز من جبوها من بوبيجات شاول سرد بالروز سر ومن تجي حيرة من بيروز من جبوها تاني غبي نظلم نظلم أزل ظلم نظلم أزل ظلم هالو تاني غبي نظلم نظلم أزل ظلم نظلم أزل ظلم هالو Uzbelinde gelek delalerinde Bıxvadi uxadana navi Kürdistana Ev gelek bozelinde gelek delalerinde Bıxvadi uxadana navi Kürdistana Eride bir de zanım de zanım Az de zanım de zanım Az de zanım hevalı Eride bir de zanım de zanım Az de zanım de zanım Az de zanım hevalı سپاس بۆ چاپکردنا کەدەوە سەخمە سترانە دەورەی ئەم ji بۆ ڕۆژە خوا ببێژن ئەما ئەم بخوازن دەنگێ وێژی ببیزن
حلبچه او چاوین دگری should lie.
کلاشین هر دم ساره 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 کلاشین هر دم ساره 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 کلاشین هر دم ساره 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 کلاشین هر دم ساره کلاشین هر دم ساره 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 کلاشین هر دم ساره 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 کلاشین هر دم ساره 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 کلاشین هر دم ساره
چک بدم یار جشنات پیروزه جشنات پیروزه ما چک بدم یار جشنات پیروزه جشنات پیروزه چک بدم یار جشنات پیروزه جشنات پیروزه ما چک بدم یار جشنات پیروزه جشنات پیروزه پیروز به بطمان چی خوندی دگری امجی هل بیر گیری و مرخی برم خاری چای سنبل حکاری گچی خوندی دگری امجی هل بیر گیری و مرخی برم خاری به همراه نزاکن همودنی کردستان ما یوتنی از نخوازم جیا دخوازم از مرنی میزاکن همودنی کردستان ما یوتنی بید از نخوازم جیا دخوازم از مرنی جای سمر اینادت خواستم جلو آبی چنو بانیده درمان دکه دلگل ناویدت جای سمر اینادت خواستم جلو آبی چنو بانیده درمان دکه دلگل میزگن همودنی کردستان ما یوتنی بید از نخوازم جیان نخوازم از منی میزکن همودنی کردستان ما یوتنی بید از نخوازم جیان نخوازم از منی
صاحب ساز بدیسا خاطره باتما سر چاوا سر سران چپکه خورد دلیلیه که جوش و کماریان جوانا رنگین حتی بطمان سر چاوراتنا ام سپاس تکن جوارا حوالی نیجا دایک دلال جوانین برخودر منت خزگوز وی گوتنی بیجن لیم هاتن داویا برنامه خوا والتفتا سر چاورا هاتنا امی ببیجن دروز دطاریا دروناهی لم برزل سر هلدانا جشنا و آزادیه جشنا نوروزه پیروز با بمن خیر و خوشیه دا خاطر و بطمان روزی جشنات پیروزه تو بوی شادان روزی جشنات پیروزه به هر رشانی رشان آگیری نوروزا رشانی رشان آگیری نوروزا انتجبیر ناکن دلالی تجار تو وقتان انتجبیر ناکن شهیده تجار تو وقتان سپاس حتنا بدارا چوچنا بدارا مچلو چینی دد ده دارا حتنا بدارا چوچنا بدارا مچلو چینی دد ده دارا
ناف بیا چوچو ناف بیا مچلو چنی دردم بیا حد ناف بیا چوچو ناف بیا مچلو چنی دردم بیا هریله ویله وریله ویلو هریله ویله وریله ویلو من لیلی خفشه های گدیه حتی با نرم سرچیایه هویل من لیلی خفشه مالا خفشه سرچیایه هویل من لیلی خفشه های گدیه مالا رنده سرچیایه من لیلی خفشه امان مشقی زاکفشه امان جبکلشه امان مشقی زاکفشه امان جبکلشه خبر خوشه های گریه لیلی خفشه امان زاکفشه امان جبکلشه امان مشقی زاکفشه امان جبکلشه خبر خوشه های گریه لیلی خفشه Spas, gelek sakın. Beboren. Biskrik ek tekniki çevirdi. Canak din Avroza ve Pirozba. Koçak gibi. Spas. Yeti hatine ve sere solan. Meşiyane ve sere solan. Yeti hatine ve sere solan. Meşiyane ve sere. Hadi!
حتنا تنزل يتحطنا سار الصوار مشيانا بسار الصوار يتحطنا بسار الصوار مشيانا بسار Çeki cebin adını evin daracık o kadar dar kinere Hakime geldi brina brindane mala babim sahi Dette bizirin seni merazi bir razi be Rahazi nemi vazi peşkeşi hakimi khabetim codi zermem ki kardeşi hacda saliye Avdalim 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 neminem والحكيم بختي تم برينا برين داري مالا بابي مغندا هارنيشني Çınare ruhette sorun şgül hanare Lecenate bilinde Zdara çınare ruhette sorun şgül hanare Ah ah
گلک صابن سپاس هی درزی دا ستران هنه گووند هنه کوم هنه لی امی ستران خواه داوی ببیجن بریا گوانوه ستران بیجن اف ستران جبو تکوشینا جنان آزادی هاتیه نویساندن امی چه سلوگانه با بیجن؟ ادبیم قید بهتر مرد بیجن دنگ جنان های ما مرد بیجن جن جیان آزادی امی چه بیجن؟ هربن خوه درکت ماله بروه بیزه خلکه چون هیوه رشک گوتن لدوه رشک رابوش خوه درکت ماله بروه بیزه خلکه چون هیوه رشک گوتن لدوه هوی 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 رشکه هوی 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 رشکه هوی 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 رشکه نبوکه نکچکوکه هوی 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 رشکه هوی 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 رشکه هوی 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 رشکه نبوکه نکچکوکه جزيرة بغجاية قلوب الريحان نبضايا قلوب الريحان بحمرا هري جوم جزيرة هاتم جزيرة قلوب الريحان وي قلوب الريحان جارك دي جوم جزيرة بخشايا حاتم جزيرة بخشايا قلوب الريحان نبدايا وي قلوب الريحان نودايا هلا سپاس ببخشین از اینجا اکسره برم به استرانی امریکان یک بیشن هره دورو توش دور هر دو که من دوری هی بیزارا دیدم زارا من دورو توش دور هر دو که من دوری هی بیزارا دیدم زارا خدا دوزانی با یک مجبوری هی بیزارا دیدم زارا خدا دوزانی با یک مجبوری هی بیزارا دیدم زارا
زارا أجمس الأيواني قويشان ديارا هيبي زارا جيان ديدم زارا أجمس الأيواني قويشان ديارا هيبي زارا جيان ديدم زارا بابرزي قويشا خملت دمبارا هيبي زارا جيان ديدم زارا بابرزي قويشا خملت دمبارا هيبي زارا بحبرا من دورو توش دور هيبي زارا جيان من دورو توش دور هر دکوان دوری دیدم زارا خدا دوزانی با یک مجبوری هیوای زارا گیان دیدم زارا خدا دوزانی با یک مجبوری هیوای زارا گیان دیدم زارا سپاس اون بچکرم بون هوی مری مرا و هوی مری مرا هی ناره هوی ناره هوی ناره هوی مری مرا و هوی مری مرا بجنا تب شاخ دیوانه mare mara hoy mare mara hoy nare hoy nare hoy nare hoy mare mara hoy mare mara bashna tab shakh dilane hoy mare mara hoy mare mara ale kerbo kabre zara hoy mare mara hoy mare mara navaro jazu Süleyman o çu Süleyman laye daye şu gereda beni abaye şu gereda beni abaye Süleyman o çu Süleyman laye daye şu gereda çu baktaye şu gereda çu beni kate hare
Süleyman oldu Süleyman Laye daye şu gerela Şu beni katil şu gerela Şu ben daye şu gerela Şu ben daye şu gerela Süleyman Süleyman oldu Süleyman Laye daye şu gereda Çubekta yev şu gereda Çubekta Süleyman Süleyman ol şu Süleyman Laye daye şu gereda Çubene kate şu gereda Çubekta yev Süleyman Hadi. Sevgili arkadaşlar, önemli bir duyuru yapmak için araya girdim. Biliyorsunuz Final Nevrozu yarın Ahmet'te, Büyük Nevroz yarın Ahmet'te. Az önce İleş Başkanı bir açıklama yaptı. Çok önemli sürprizler olacak dedi. Yarınki Büyük Ahmet Nevroz'unu kaçırmamak için kanalımıza abone olun. Ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Nevroz Birozbe.